jujur. Palis si Minggu mani asiku eh. Ano? Taratir ke si mati ko man. Wah, Iya. tetap masih sakkan ayah kemas sangking itu. Ay, macilak manan je. Anu mo gero? Hah? Anu mo gero? Tania? Hah? Tania? Tapi biasa kau ngakui sisa. Hah? Sisa. Kapan nih? Kau punagaru tuh, kau punagaru mas sangking apa kalabina? Na sisay. Lumayan, pangalipelo. Lumayan ko tingman ko. Pangalipelo ya. Iya. Iko mo kalay. Iko to si mata paparaka na ba? Ya makai. Ya, ikaw makan na. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke. Makan mana? Iya, dito binatay. Ay, ang ba ya, sige. Beban na salo. Ay, ya. Oy, pangalipelo. Pangalipelo. Maafin, mata na sa dugo. Gara. Si sapi. Si sapi mana kerja bawa ya. Anong ba ni ito menit eh? Oh iya. Baik kan dia balik pati manya. Ay, matik ko ka. Ay, Kami mga beban no salo ay na eh. ayun. Lawan kasi rapi ini. Ano po gini? Beja, Mek. Pati man. Siapa? Salasi eh. Ismantang mata ano kumutong kalingin na tao. Daripada ang taripir. Boy, main mata na. Nariya pa niya paling 10 may kilo yan ha. Ay, makanan lagi tak gabay eh. Wasak ng pulau. Apa na puarang ko ay. Ay gratis ni makuy. Gratis si Memak ko na mari laku mana kaya dapat ko lalak puro. Anak kerasa nggak pangah wah. Aha. Wah, makan jakak apa pukul ala kerungi makle cukup. Ya, 1, 2, 3. Ya, oke. Makan mana ha? Makan akhir nang istirahat tu bisa buyalah. Sabay. Ternyata kuar bisa. Ya, kalau kejar. Ya, kurang. Panah. Tadi kurang.